kini diayng paghigugma sugo ni sa Ginoo, dili ni atong kabubuton nga mahigugma o kabubuton ba nato nga dili mohigugma. Kay sugo man og di ta mohigugma, misupak ta sa sugo. Lingian ay mong tupad na sige bakag tuman aning sugo kanang wa mulingi mga masinupakon naidaghang wa mulingi luoy kay ta sige tagsimba unya ang ato ra dayng buhaton maura ang pagsupak-supak sa atong gisimba, no? Unsay tawag nimo anang magsigig duol sa tao unya magsigig pangayo unya inigsugo anang tawhanang iyang gipangayuan iyang supakon. Unsay tawag nimo ana? Kana ba magsig pangayo nimo nya kada nimo sugo supakon gyud tanan, mao na siya ang iyawanon. Sige, laing chance lingi sa imong tupad ing na nagtuman baka aning sugua. Sige, bahala mong wa mulingi. Sa paglingi pa lang masinupako na, labi na gyud sa paghigugma. Kay kanang nahigugma dili man na tikig og liog, kamao nang mulingi-lingi sa iyang palibot. Pero kanang wa mahigugma, kanang mga garbuhon tagas kay garbo, mao na mga tikig kay mga liog, anala na sige ra ginagtan-aw sa gusto niyang tan-awon. Mga igsuon, sa unang pagbasa gipakita sa atong mga unang mga pangulo sa simbahan ang paghigugma sa mga tao nga nahimong kauban nila pero dili pariha nila o binuhatan ang mga pagano. Kaya ang atong unang mga leaders, mga Hudiyo man to sila, Diyos, kontra nila ang mga pagano, kaaway nila ang mga pagano. Karon kay doon na may nangamembro nila, lahi man og practices, labi na gining circumcision, kanang pagpatuli. Kaya mga pagano di man magpatuli. Ang mga Hudiyo, ang para nila ang circumcision, timaan man sa ilang pagka-believers sa Ginoo. Diha na nagka-sumpaki ay. Pero unsa may gihimos mga leaders, ingon sila, dili mo namo hatagan og bugat nga pasunon pasabot ang inyong kultura, dili na namo usbon kay wa man say sala, external sign man na. Ang ilang gihangyo mao gyud ang paglikay sa sala, kanang interior nga cleansing, dili ra kay kanang external cleansing. Kita usahay kusog kay ta sa external, hinay kay ta sa internal. Kumusta maron sa may imong gisigihag limpyo diha, external o internal? Sagara na to gipanindot ra gyud ang gawas. Una, ang balay panindoton niya, kusmod kay ignaong ang tagbalay ngadto sa silingan. So ang tuasod sa balay bati kay batasan, ang balay ray nindot. Usahay ang naong panindoton ang naong, pero ang kasing-kasing siging dumot, siging libak, siging away. So nindot og naong, bati og kasing-kasing.
Mas maayo pagbatig balay pero smiling ang nagpuyo. No? Kana bang inigawas nimo sa imong bating balay, nindot kayo imong smile. Sige. Lingi na sad sa imong tupad na nindot kag bay, na nindot kag balay. Example anang nindot og balay kanagong mahalon ba? Mahalon. Niya dili basta-basta ang mga dapat. Igsod pagid nimo sa sulod. Kana bitang mo blessing kog balay ana mga dagko nga subdivisions, magtan-aw ko ba nako hagdanan palangdaan pariha naman ig presyo sa tibuok namong balay. Ang ilarang hagdanan ba nindot gyud kayo. Pero magkinto ka kay ang tsinilas ibilin gyud sa gawas. Niya kung isod nimo imong tsinilas gikas gawas, tutukan og maayo ang imong tiil. Ano man, gahugaw-hugaw ka sa akong balay. Di ba? Ana. Sa inyo mo sana na ibilin gyud sa gawas. Ibilin no? Murabag holy place. Kay kanang holy place ibilin man nimo imong tsinilas sa gawas. So para nato cleanliness is next to godliness. So kanang kusog kay manglimpyo, mura na sila holy, pero ang nahitabo mga yawanon. Ngano man di man makadawat sa ilang gitawag og hugaw. Si Kristo niingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo mao ang pagpakamatay para sa iyang higala. Iya ding isumpayan, kamong tanan ako namong mga higala. Pasabot kana bitang mga higala sa may lang buhaton ana kusog kay na sila magkomedyahanay. Komedyahanay ba? Na ako'y gimisahan nga nag-reunion ikapila to nilang tuig ikas high school 50 naman ting ito katuig. So pila na edad na nila. Ning graduate sila ning graduate gid sila college. Kurso nila nya 50 na katuig ang milabay. Pila naman ay mga edad na nila. Mga 70 no. Ana kapin. Nanay mga dagko kay mga ranggo nila, mga retired general, retired nga mga dagko ranggo ba. Abot sila kay kada ra man say magabot-abot kana bitang mga successful people. Katong wa mo succeed, mura man sa to sila maitoy sa dito monhoy mauwaw ta na nila. Inig-abot ito kanang ilang kubidyahan ay bita hello dia ay kaya iya lang ka nya makaingon ka ba kadako ranggo ani. Yanuhon ra magkot. Uy, alsa alsa sa town general dito na alsa. Ang komedyahanay nila ba? Kana bitang mga below the belt. Ilan ang mabuhat. Nga naman, higala manggod. Asway kunog ingon ana ang pari. Napadir alsaha to padir. Makahimo mo. Makahimo basta higala ta. Tanawag kana mga higala gyud pari. Ako na pa man jud ko mga friends nga ana bang gikan pa gyud sa una ba nga wala pa gyud ko wala pa ko mapari suod gyud mi. Ang tawag nila nako Siano. Sian. Di gyud mo tawag na kog father kay hilasan man sila. Hilasan ba? Di isa gyud mo amin kay hilas man. Kay sa una usa man sila sa mga arang-arang niya ako si punon kay tanan de hilas kay mo amin ka. Pero nasa iuban na mo amin gyud bisan pag nahibaw ko nga sa una mura ra jud kog ulipon nila pero karon mo amin gyud mo tahod. Ang point is kung himuon imong higala ang usa ka tawo dili ka mobutang og daghan kaayong mga balaod para niya. Abli ang imong kinabuhi, makasud guwa sila. Ug mao ni ang gugma nga gusto ni Kristo nga atong batunan.
Nya ikaduha, si Kristo nahigugma nato pinaagi sa paglimpyo sa atong mga sala. Kanang imong pinangga nga tao, makit-an ganina nimo nga nagkalapok unsa may imong buhaton, imo din siyang tabangan gani kanang gihigugma nimo kanang imong uyab or imong bana or imong asawa nga imong gihigugma, mukao na nya nay mabutang diri, kuha din kag tisyo imo dayong trapuhan, no? Kasuway mo na kamong mga bana mo trapo pa mo og masami ang kuan diri kana mga sabaw or kinaon sa imong asawa, o moingon ka ya pa nimo na hugaw na kay nang naong nimo ay basige na ana ka unsa ka magkaon nga kag bata nga oy buot ana, or imong trapuhan kanang mga manag-uyab trapuhan dayon. Sweet kayo ini kaminyo na wa na magsinawayay na nga naman kay wa na mahigugma ni hunong na paghigugma. Mao na siya ang inyong silingan, kung hugaw kayo ilang tugkaran, manilhig mo silang tugkaran. Kung nahigugma ka, apilon gina ni mog silhig, apilon gina ni mog limpyo kanang ilang kanal, imo nang limpyuhan kung mo clog up. Kung nahigugma ka pero wa ka mahigugma, bisag kana na lang kanang dahon bitaw sa ilang tanom nya mahog, di jud ka mo punit. Dinhi bitas atong ground, kita mo sa atong ground simbahan, limpyo ba o hugaw? Limpyo. Pero naadyo'y makaako dihag labay og mga papel, mga candy wrappers, mga sudlanas mineral water nga ilabay ra diha ba nga magite daghang butanganan pero mulakaw lang kagamay. Ana gyud hog ra dayon. Nganuman wa sila mahigugma aning atong lugar. Kamo nahigugma mo. Hatag mo og donasyon, love offering. Wa sa gyapon. Ona ang nahigugma nato, sige palit na tog slots, malipayon sila. Malipayon kayo. Naay ni testimonya karon kay ang Ginoo lagi di manjud kuno matuplan sa iyang pagkamanggihatagon na siya ay na hospital siya taas-taas nga higayon, mga tungas buwan, ICU pagyod. Wa siya kabayad sa iyang bill sa hospital kay para niya di na to makaber sa insurance kay nilapas na. Pero pagkaayo niya isipasalamat, palit yapon siya slot diri nato. Few days after kuno gitawagan siya sa insurance company nga makaber ra gyud ang tanan niyang bayronon. Wa ra sa kumingking ang kantidad nga iyang gipalit diri kay sadako kayo niyang bayronon sa ospital nga covered sa insurance. Siya grabihas Ginoo Pader, no? Milagro ni Pader nako. Posible sad nga milagro pero ang Ginoo nahigugma manggod nato. Hindi gid na siya mobiya. Karon kita dinhi na sa tay akong giingon natay problema ang pagbayad anang luna diha pikas nga atong giabangan. Baligya man ang ari nato unta pero galisod patag pangita og ibayad. Inyong paminaw na kay mahigugma nato diha. Na bahala mo diha. Magampo ta no na ay mahigugma maoy mo bayad. Joke. Kadako na wala. Bisag maulay mo bayad o niya iniguman ato lang siyang hinay-hinayag bayad gikan sa atong pamaagi sa pagbayad. Basin pa na ay mga tao ingon ana ipadas Ginoo ba or mga pamaagi nga makabayad ta diha tungod kay
makaayo man na sa atong simbahan, makapalambo sa atong pagtuo, makapalambo sa atong community isip simbahan. Muna niya malipay pod ang tagiya. Ang tagiya ba malipay pod nga dili bitaw unya-unyaon or dugay kaayo nga mabayran. Musabot sa tastag mga tagiya diha nga naa sila'y desire nga matagamtam sa nila ang kalipay para ng maong properties nila. Ato na siyang iampo, kaya ang Ginoo muhatag man gyud, unahon lang nato ang paghigugmaay, kanang gugma ba. Naasa ta din hikauban nga mahigugmaon kayo, niingon siya, kung naa palang kuha ng kantidara pader, ako gidayo ng bayran para sa simbahan. Nako bitaw, mao bitang nakasulti ka na kay wakman sa kay kantidad inunana. Ug naa pa ka ng kantidara, usa sa dunta ka nga managana mo yung pagkadakua sad no, unsa na lang kag dili makabayad ang simbahan. Ana, usa sa ka nindot yung kanang naa ka sa sitwasyon. Pero man ginay moabot basta ang Ginoo nay mulihok ano man kay iyatang gihigugma, iyatang giatiban, og kon kini nahasubay sa iyang kabubuton, iya ginang ihatag ang katumanan mo nang relax lang. Nasay kasigi ingon ako, pader patrabaho ako des imong parokya. Nako sa tinud-anay sobra na yung kayo ang amo diring trabahante. Ang uban ko magtunga na las ground na asang limpyuhan kay wa na may trabahoon. Ana kay gi-accommodate yun. Hindi siya padir di yun pwede kay mamatay na gid misgutom na ko kana noon. Ikamatay nimo ako yung kang misahan. Kay di isa nimo hubas ang among misa, pero relax lang. Akong gingnan ba, relax lang. Ay kay karatol. Dili ang kwarta mo'y makaluwas anang imong kalisod. Relax lang. Duol sa Ginoo. Wag tanga ng imong mga sala. Unsay imong mga sala, wag tanga. Makakita gyud kag nindot kayong mga grasyas imong kinabuhi. Moro sa nay atong i-apply sa tong kaugalingon. Relax lang. Sana maghigugmaay lang kita kanunay.